Pričevanja ostarelega sukača plošč. Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partih. After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Mladi gangsterji iz Los Postojnos špilajo hitro, nevarno in močno nasilno. V prihajajočem afterpartiju poslušamo Grove Street Power Violence zasedbo Carl Johnson. Torek 21. november. 10:10. Na 89,3 MHz. All we had to do was follow the damn Video prenos. CJ. Dude, being real OG, I really ain't into rap no more. I'm more into that hardcore gangster shit. Hey, Smo. Hey, Carl, I don't mean no disrespect, man, so don't take it like that. I gotta give you some advice. What? The gym, my friend, you're letting yourself go. That's a bit much coming from you, huh? Hey, look, Carl, I'm big bone, but I'm still an athlete. You're letting yourself go, my friend, and to be honest with you, it's breaking my heart. Give me a break. I ain't as fat as you. I'm trying, and I'm trying to help you help yourself, my brother. The gym, Carl, you hear me? Screw you, man. Any last requests? Yeah. Can I fuck your sister? You an asshole to the end. Punk motherfucker. Fuck this is so
I'll have 2 number 9s, a number 9 large, a number 6 with extra dip, a number 7, 2 number 45s, 1 with cheese, and a large soda. Whoa, 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 whoa! I come in peace with Mr. Dog here, who has an announcement. Our first gold record! Yeah, baby! Yeah, know I'm talking about. Yeah, they heard about I it. decided to get breast implants. Fucking loco, is it? Yeah, CJ. Hey, CJ, tell me why I didn't finish high school. Cause you been dealing drugs, man, since the age of 10. No, that ain't it. Cause you had put hands on that teacher for wearing baller colors. No, that ain't it either. It's cause I'm too intelligent for this shit, man. Hey, yo, what about his Glenda? We own you. You're ours. We can shit on you from such a height, you'll think God himself is crapped on you. Ah!
what about his blender? It's really good. It sort of works. Man, what the fuck? That's Miles' blender. Hey, it's OG Loc, homie, and I'ma kick a little something like this. Hey, yo, when I come through up in the place, you don't want me to come with a gun in your face. I spit it harder than anybody in the world could do. That It's shit like sucks. Damn. Damn, my shit was whack. What's up, Romeo? Hey, sexy lady. CJ, let's do the dirty thing. Lepo pozdravljeni, drago poslušalstvo in gledalci na YouTubu. Poslušate in gledate oddajo After Party. Z nami so v studiu iz Postojne
Carl Johnson, z nami so kitarist Smeča, bobnar Mimi Sajevic, vokalist Mark in pa basist Aydin. Fantje, zanima me najprej, kako pa zakaj ste se odločili začeti igrati kot Carl Johnson? Smeča šli? Ok, v bistvu jaz pa Mulj sva bila prej v bendi, ko se je klipsal Zabojnik. In ko smo tu nekako zaključili, smo tela špilati malo bolj hitro muziko, no. In pač ne vem, Power Violence smo v glavnem. In smo pač začela, jaz sem malo rife začel delati, in pol smo ene par komadov naredili, in pol je bilo valjda treba en vokal najdeti. Se je priključil Mark, pol smo bili 3, smo izdali te prvo platko, in pol, kaj je bilo pol? Ja, Aydin je z vsem, mislim, da skoraj vse špile šel z nami. In pa smo rekli, pizda, bi ti bas špil, ne? Ali v bistvu, ali si se sam ponudil celo? Ne, Mark. Mark predlagal, no. In pa, ja, pa je začel bas špiliti. Zakaj ste se pa odločili za Power Violence, pač, kakšni so pač vaši vajmi, v bistvu, ki ste začeli s tem, kakšna sta od vaju glasbeni vzori? Ma ne vem, ker Power Violence je najboljši žanr. Imaš najbolj tehnično je, najhitrejše je. Najbolj goofy. Najbolj lahko delaš kar češ. Največji šus je. V bistvu je hkrati najbolj počasi in najhitrejši. Zelo dinamičen žanr. Ja, pa ne vem, itak smo poslušali tudi Power Violence, prej ful, tudi še kadar smo igrali Zabojnik. In bilo, ja, tu rabimo mi špiliti. Sam pač takrat nismo nič znali, nismo nič znali tolikrat. Sej v bistvu, kadar smo še Zabojnik igrali, smo naredila ta prvi komad, ta Carl Johnson. In pa smo rekli, pa se igre. Lahko bi tu malo razvili. Tudi če poslušaš ta prvi komad, tak CJ, no, Carl Johnson, pa primerjaš s temi čista novimi, je pač slišati očitno razliko, vsaj meni se zdi, no, tehnično, ker pač. Kot je drug band, v bistvu. Pol ste, mislim, kako ste pa pol začeli to GTA San Andreas estetiko, kako bi rekel, upeljati v glasbo? Po moje je bilo to zaradi, ne vem, Goo Lagoon, na primer, tudi še Power Violence band, imajo so... Spuži kvadrat. Ja, SpongeBob teamed Power Violence. In pa smo, mislim pa tudi milijon drugih teh, ne vem, X DeLorean X, je Back to the Future, pa full teh franšiz. In tako smo vsi igrali GTA San Andreas. In je kultna zadeva in smo rekli, ja, to je dobro ime. In vsi poznajo CJ-a kot CJ. In pa če daš Carl Johnson, ne veš točno, kaj je. Sam pol, da zveš, da je GTA San Andreas, reference je, se mi zdi, kar dobro ime. Pa full Power Violence band ima X v imene. Ja, to pa je. In pol smo rekli, Carl Johnson, šiba. To je to. Glede na to, ko ste rekli, da ste vsi špila GTA San Andreas, me tako zanima, če ste kdaj probali igro brez cheat-kodov? Brez cheat-kodov, ne. Jaz sem probil. Si probil? Pa pride una misija z Big Smokem na konci in pač... Po mojem vsako eno trenutku odmeha, in sem začel cheat-e uporabljati. Ja, sem začel zabavljati. Sej čar tiste igre je cheat-kode uporabljati, pa zabavljati. Opa. No ja, zdaj spremljal sem nas nekaj časa, pa ste opazili, da ste tudi veliko nastopali, ne, na veliko odrih po Sloveniji. Pa me zanima, kjer je do zdaj vaš najljubši nastop? Po moje lih Power Violence Fešta zdaj. To je bilo nekaj divjega. Reč ne vem, kaj je bilo še kaj dobro. Vse. Ja. Me je bilo dobro v Reki tudi. V Reki je bilo. To je bilo tudi dobro. Ja. No ja. Nikjer ni bilo prav zares slabo. Ja, vsak koncert ima nek svoj čar. Razen enkrat smo v kontejnerji igrali, v prvi špil, ko smo ga imeli v kontejnerji, je najslabši špil, kar smo ga imeli kadarkoli, pa v lastnimi placi. Zakaj pa to? Ma fušili smo, ma grozno je bilo. Smo imeli vikend paket koncert, smo imeli sobota, nedelja, in tako smo bili vsi v sobote do nedelja tam, in ščikani, zmatreni in pol igrali, in ni bilo nobene stvari podobno. Sam folk se je imel fajn. Folk se je imel fajn, ja. Sam najslabši koncert. V petki smo bili makani že. Porno.
Zdaj, za poslušalce, ne pa gledalce, ki še ne vejo o kontejnerju, ne pa o tej postojnski sceni, če bi lahko malo na grobo opisali, kako to izgleda, tam, kaj dogaja, kakšen je ta kontejner. Ja, imamo dobesedno ta pisarniški kontejner 6x2,5 metrov. Pa, ja, dva, enka imamo za backstage kao. V enem imamo koncerte, pa v spredi smo zgradili en tak nadstrešk, pa šank, tako da pa kauča imamo, da se da hangati. In delamo, ne vem, razne bende. Večinoma bolj tak power violence, grind, hardcore. Muziko, ko je nam dobra, no. Tudi kaj metala se nam. Ja, muziko, ko nam je dobra, v bistvu. Pa ja, vadamo tam tudi. Ne vem, se mi zdi... Pa kafe pijemo, ja, to je zadnje cajte bolj kot je drugo. Večnamenski prostor. Ja, pač tak, plat za hangat. Ja, hudo. Zdaj, materijala, vse, kar ste do zdaj izdali, bil en album, pa me zanima, ker sem že zasledil par novih zadev, ki so se recimo pojavljali na tej kompilaciji, ki je bila od Grind War Records, se je neka nova zadeva pojavila, pa me zanima, če to kaj kaže na kakšno novo izdajo, v kratkem, da bo mogoče prišla. Vama povedal. Ja, v bistvu planiramo zdaj, zadnji cajt planiramo, da bi izdali novo plato. Prihaja do nekih komplikacij, mislim. Sam tako ne bi bilo v kratkem. No. Ja, v bistvu vse narejeno že, no. Ja, v bistvu vse narejeno. 90% je že narejeno, sam treba je še, smo na ciljni črti. Ja, pač posneto je vse, samo še te proizvode treba da tudi. Pa tudi, kaj preigravate to v živo, mislim, tako da malo namigujete na te zadeve. Ja, igramo tudi kaj novega tega. Vse mislim, zdaj tudi dan smo špilili ene 4 nove komaže. No, super. Mislim, da smo dosti izvedli na vas. Če bi reče kdo kaj dodal, kakšen shoutout specifično za kakšno osebo ali pa... Ja, album nam je snemal vaš prelepi Luka Hrvatin. A.k.a. basist. Pa shoutout Veselim Fantom. Pa Iza, ko je legenda. Iza je legenda, ja. Pa MKNŽ ekipi i tak. Pa Žvak, ko je tudi legenda. Žvaka obvezno treba izpostaviti. Power Violence Mafia. Vsi, ko podpirajo to sceno, kar zdaj dejansko full folka, kar je lepo. Ja, se je kar razvila ta scena, no. Kar fajn videti. Tudi dosti novih bendov, kar uredi. Super. Drago poslušalstvo in drago gledalstvo, z nami so v studiu bili Carl Johnson iz Postojne. Pričevanja ostarelega sukača plošč. Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih. After Party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.